I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you good news. Mayinhle inkosi lesiphayi mathuba lamahlena kangaka ekufunza livilayo. Anginibingelele-ke phinze nginemukele esihlokweni sethu salamhla serhapsody yamaqiniso. Lamhla-ke ngolwesine dilishumi nesikhombisa kuyo inyanga lesetulu Mabasa eminyakeni wa 2025. Umfundisi usipha sihloko lesihle kakhulu lamhla uthi khonda uNkulunkulu ngendlela lengiyo. Umbhalo wekuvula incwadi uyabaseRoma sahluko selishumi nakune livesi lelishumi nesiphohlongo lekufunzeka kanje: lo khonda Kristu ngalendlela uyemukeleka kuNkulunkulu futhi wethembekile nakubantu mayibongwa inkosi. Uyayicala ke umfundisi lenzaba uthi livi laNkulunkulu lisikhombisa ngalokucacako ukuthi uyini umlayeto waKristu kanye nokuthi yini lokufuna ukunake ekukhondeni kwakho inkosi. Ekugcineni kwako konke lokubalulekile nguloku lakucabangako ngekukhonda kwakho embusweni, hayi lokho lokucashangwa noma lokukhulunywa ngulabanye ngawe. Umbono wakhe nguwona ubalulekile. Uyathokoda yini yena ngemsebenzi wakho? Ungatibuta nawe lamagama ukuthi uyathokoda yini yena ngemsebenzi wakho? Uyachubeka ke umfundisi uthi kumgcoka kwadi ukuthi konke lokwendako kungendlela yenzando yakhe, injongo kanye nesifiso sakhe. Akusiko lokwenele ukuthi wenda lokhu locabanga noma losola ukuthi kungiko. Kufanele kube ngiloko la kufunako futhi ngendlela la kufuna ngayo. Kumbula lokho la kusho kuMosi uma asetawakha lithabanekele. Ucaphele ukuthi konke ukwenda ngaleyo ndlela lo wakhonjiswa yona entsabeni. Lokho sicephune kumaHebheru sahluko sesiphohlongo livesi lesihlanu ligama lenkosi malibonga. Landzela lendlela lebekiwe njengoba kwembuliwe evini lakhe. Uma uqotho utawuvula inhlitiyo yakho, ingcondo kanye nelwati embhalweni futhi akukhombise ukuthi umkhonde kanjani futhi umkhonde ngendlela lengiyo. Lokhu kubalulekile ngoba nasembhalweni utawunaka ukuthi abantu labathide labe bahamba eduze naNkulunkulu kodwa ngaletinye tikhathi bebenda emaphutha. Kubekisa bapostoli ekuqaleni bebacabanga ukuthi livangeli lalile maJuda kuphela futhi bebangayinaki insinziso yebetive. Lokho ungakuthola na ufunza imisebenzi yabapostoli ufunza isahluko selishumi nesahluko selishumi nakunye. Bebangalenda kanjani liphutha lelikhulu kangaka? Kodwa kulungiswa kwabo kwavela ngayo yona leyo mibhalo lebe bacabanga ukuthi bayayivisisa. Lokhu kufanele kube sifundo lesijulile kithi. Uma abapostoli bebangaba nesiphosiso ngetulu kwalolwati lwabo, kufanele ke thina sifune lwati loljulile uqinisekisa ukuthi sihambisana nenzando yaNkulunkulu futhi akabongwe uNkulunkulu. Wathi wonke locelako uyawuphiwa, nalofunako uyawuthola, nalonqonqothako uyawuvulelwa. Lokho ukuthola na ufunza incwadi yaMateyu sahluko sesikhombisa livesi lesiphohlongo. Umfundisi ke uyachubeka uthi uma ufuna kumkhonda ngendlela lengiyo utakukhombisa evini lakhe ukuthi wende kanjani ngendlela lenhle kakhulu. Amen. Ungamkhondi ngekukhetha kwakho, umkhonde ngendlela lafuna ngayo yena. Injongo yekukhonda kwakho nendlela yemsebenzi kanye nekuhamba kwakho naye kufanele kuhambisane nenzando yakhe. Funa imicabango yakhe, wathi tifiso takhe futhi uhambe ukukhanyeni kwelivi lakhe. Umpostoli Pawula kubaseRoma sahluko sekucala livesi lemfica wathi, uNkulunkulu lengumkhonda ngemoya wami wonke
ngekushumayela livangeli lendvodzana yakhe ungufakazi wami. Amen. Nayo-ke indlela kukhonda kumoya ngamoya usebenzise moya. Ligama lenkosi malibongwe. Ngiyacela sisho umthandazo ningasho emva kwami nithi Babe lothandzekako. Ngiyabonga kuvulela inhlitiyo nengcondo yami enzandvweni yakho. Ngikukhonda ngamoya wami evangelini la Kristu Jesu. Kuphila budlelwane lobusedvute nawe onke malanga. Impilo yami, emandla, imicabango, emavi kanye netendo tami umnikelo loqhubekako wekuthumisa. Kuveta ingadimulo kanye nenjongo yakho egameni lika Jesu. Amen. Nawuqhubeka nesifundo ufundza kubaseRoma sahluko sekucala livesi lemfica ufundze nge-Amplified Classic, naMateyu sahluko sesithupha livesi le-33 kanye-ke nencwadi yaJohane sahluko sesine livesi le-23 nelivesi le-24. Nawufundza lihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye ufundza incwadi yaLuka sahluko se-16 kanye nencwadi yaSamuel wekucala sahluko sekucala nesahluko sesibili. Luhlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili ufundza incwadi yaMarko sahluko sesithathu uqala evesini lekucala uyogcina evesini lesikhombisa kanye nencwadi yaLevithikusi sahluko se-17. Ligama lenkosi malibongwe. Asihlanganeni ngesikhathi ilesitako. Inkosi inibusise nibe nelanga lelihle. Amen.